Салом алейкум ба ҳама. Чӣ хел мебинед? имрӯз шумо дар кухни качокен, кухня качка гуфти гапо. Қисми дуюми видео дар бораи питания мешавад. Ман нишон медиҳам як ратсион питания ма мисол чӣ мехӯрам саҳара бед бега. Соату зинаи саҳара моли завтрак накардем. Якум приём завтрака нишон медиҳам. Чӣ хел тайёр кардан дар кора? Так. Саҳар завтрак да яичница меша, тухм тайёр мекунем. Тарзи таркибиша нишон медиҳам. Дар вақти похудени, дар вақти допустим подготовка, сушка, мози дини мо вақт дорем. Барои ҳамин пожалуйста намеша ранги моҳои охираш. Мерем мози. Онда 200 грамм яичный белок дар кора. 200 грамм уже примерно 35-40 грамм белока. Тухмро ҷудо мекунем. Панҷта тухм 195 грамм шид, мо дар як зарди дар корай. Значит 5 тухм дар кор шид барои 200 грамм яичный белок шида. Всё. Пилтара максимум да мемонем. Бисёриҳо мепурсанд чӣ хел тайёр кардан дар кораи руған духтан дар кора ё не. Руған духтан дар кора барои ки тухм начаспа. Боз бо мо варианти нишон медиҳам ки хориҷа дар Америкада истифода мебаранд. Тухм ва ё хеле омлет намекунанд. Грамм айнами маска дар кор мешавад. Сливочный, шумо любой паша истифода бурда метавонед. Примерно вот такой объем. Мемонем кай об мешавад. Сковородка ки гарм шид, баъд тухмо мебизем. Чтобы тухмтон соус биёяд, желательно сковородкаи нағз гирем. Сковородка бояд ғаус бошад, антипригарни, чтоб начаспад. Сковородка безе бошад, баъд тухмтон безетар бошад. Камта дигар дар мекунем ки пӯшидан дар мегӯяд и уже мо меандозем. Ва як чи дигар ира вақти маскара андохтем нигоҳ карда бестем ки тез қоқ меша нест меша мера допустим ина уже қоқ шидесте мо тухмо меандозем уже. И обязательно намак кардан дар кора. Желательно морской соль истифода барем ки мо вайш байрон шиде. И розажда мо обычный соль мепартаем. Сверху камтараки. Каси намак истифода намебара. Вақти машта ё ки баъди машқ спазма судороги мехапатанаш. И плюс беқувват чайст мекунад. Намак қувваи зур метиҳад. Барои ҳамин кам-кам истифода бурдан дар кора. Единствени переборщик кардан дар кор нест. Так. Тухмро андохтем, ждат мекунем кай слои тагаш сафед мешавад. Баъди сафед шидан мекобем ша. Мақсад омлет тайёр намекунем. Хеле камтарак сахт бошад мекобем ша. Камтар ки кофтем бо тавестем. И то тайёр шиданша кофтан мегирем. Примерно 3-5 минута тайёр мешавад. Все, мемо почти тайёр шид. Нам хеле ҳолат шид, уже мегирем ша тайёр шид. Шарт нест таира гирифта сӯзонда. Я нагар намегирем. Пиперонши. Обычно объёми белок аймаса тела и атлет зависит мекунад. Допустим, норма айма ҳар як приём пишада 40-50 грамм белок е. Барои ҳамин шумо агар дар кор бошад бояд чен кунед имина хутуна чанд грамм дар кора барои хӯрдан. Яки вақти диета похуденида агар зиёдтиам хӯрем ҳеҷ кор намекунад, барои ки аввалаш да сер кардан дар кора. Баъди обычный питания диета мекунӣ, аввалаш пинтар мегзара, барои ҳамин кам хӯрдан дар кор нест. Шумо метавонед бисёр сар кунед правилни питанияро. Оста-оста ҳаҷмша кам кунед. Да, огурци. Ина завтраки мо тайёр шид. 5 тухм сафедӣ, 1 қати зардиш.
и огурцы, овощи, клетчатка. Yarız şampiyon pişiriyor. Так, yarızda 5 прием пищи меша. Она сахарная яичница, дигарош, рис и филе. Курица. Она розибади ничон метем чхатар кадан дар курай. Филера и биринджа. Бисёри тар кадан метунан. Hadi şimdi çan kiloyu? Бази 98 кило. Да 98 кило çan gram белок, углеводы, жиры. Так, жири исходно мекунем барои ки ками бадан дар рацион. Фақат белок и углевод. Озиражда 250 грамм белок дар кор омада и где-то 200 грамм углевод. Совет барои адамое ки харобанд. Шумо бояд правилни питания кунем барои вес гирифтан. Методен ҳамин чизе ки мо мехӯрем ҳавае бихӯрем истифода барем. Ине ки болошонда хуш кунем чизое ки мо дар мумкин нест дар вақти подготовка, дар вақти танара велеб кардан. Допустим, ҳамун объём пищаи ки мо мекунем правилни шумо ҳавае мекунену. Сверху ягон ҳамун фрукт, мевагӣ, ягон ҳамун десерт, сладости ягон чиз истифода мебарем. Баъд вероятности мо шишни масса гирифтан, вес гирифтантон зиёд мешавад. Агар шумо нормаи белок, углеводтона полезнира гирифта натонем, тогда сирьё барои мушак сохтан организм наметона гирифта достаточно и ҳамин ҳисоб мо шишни рост намешавад, мушак намегирем. В основном хеле добавка мешавад на ҳисоби об, на ҳисоби углевод ва плотности мушакотон безеб мешавад барои ки белока недобират мекунем. Белока добират кардан дар кори якам тарқинем. Бинем ду приём тайёр кардем. Якум приём барои Али, барои камерачи. Диюм шайма мешава. Иҷа 200 грамм сафеди тухма, иҷа 300 грамм. Ма камтар хато кардам, ама бисёртар мешава. Где-то 50-60 грамм белок мешава даису. Так, возьму завтрак мекунем. Естественно, шумо бая наибинед. Баъд давомша нишон метиҳем. Дальше филера қатъи рис чихе тайёр кардан дар кора. Кило. Омега 3. Вақти диета мекунем, жири кам мехӯрем. Стараться кунем полезни жири бисёр бихӯрем. И омега 3 шашка. Ки бе ино организм да зур мебиёяд, дил да зур мебиёяд. Баъд жири ёрдам мекунам бо одаморо барои хароб шудан. Аз фақт положительно влиять мекунам. Так, диём, приём и остальные приём пищаро нишон метиҳам. Инам кади онмарк мегирам, короче, курини филе. Маҳсулоти мурғӣ, производство Тоҷикистон, ҳалолай. Единственный чизиш ки маъқул аст, сурохошон мисол свежая, бисёр филеҳои хурҷа биан, заморожениян чанд сола ва уже сифатша гум мекунад. Барои желательно стараться кунем вақти филеи заморожене мехарем, срокша нигоҳ кунем ки чтоб хотя бы 1 моҳ бошад. Мисол мо 11 август тайёр шудагӣ 1 кило 18 грамм. И дневная норма май 1 кило 18 грамм. Мо охири видеода ҳисоб китоб мекунем, расчёт мекунем, примерно мебарорем ки ман дар як рӯз чанд грамм белок хӯрдум, чанд қа калория шид, чанд қа углевод хӯрдум. Так, 1 килоро баъди тайёр кардан, 1 кило баъди тайёр кардан примерно 800 грамм мешавад, барои ки оби дурунаш мебурояд, ҳаҷмиш кам мешавад. 800 грамма 4 приём пиша 200 грамми тақсим мекунам. Так, насчет рис. Модам хеле рис маъқул шуд, рис лазер
любой тат харида метавонен, арзона қимат нест. Ирӯз ам ириса тайёр мекунем. Так. Яков рис мегирем. И баъд желательно хеле тарозучаи граммакӣ бихарем. Хатонда қимат нест, яхе ҷода 50 сум 60 сомоне нол мекунем. Барои якум бор фаҳмидан ки шумо чанд грамм дар кӯраи биринҷ примерно 100 грамм вазни хомӯш 300 грамм меша баъди тайёр кардан 2 баробар об дар худаш мекаша, ҳаҷмиш зиёд меша. Барои ҳамин метавонед якум бор зиёдӣ тайёр кунед, баъд дар приём пишотон тақсим кунед контейнерда. Ҳозир мо чени 2 приём пиша тайёр мекунем, барои ки дигароша хелай. Ҳозир мо 200 грамм тайёр мекунем. Так, 200 грамм мегирем. Не, 200 грамм. 200 грамм риса. Так. Ба бринҷа 7 бор шудан дар кӯра кариши то обуш прозрачный шидана шудан дар кӯра ки ай крахмалш бруя рава. Агар крахмалш ана бровардем ба вақти баъди тайёр кардан али мечаспа безеб меша, хушки хушрума мебиёяд. Так, аз бринҷаш. Овша яичко ҷезида. Овша бин. Овша камера. Ина уже дуюм бораи ов рехтестем, овша бин чиқа ҷезӣ шидестай. Биринҷ наметава. Ҳами ов бояд топ-тоза прозрачный шава. Барои ҳамин шуштан хетбай када овша алиш кадан дар кӯра. Шуштем, 5 бор шуштем, уже об хела рӯшан тоза шид. Метавонем уже бунем шад. Бидире овша тамом. Риси мо тоза шид. Так, риса на максимум мемонем. Максимум пилтаи мо нӯҳай. 2 баробар об зиёд мегирем. 2 баробар об зиёд. Так. 200 грамм рис гирифта будем, ака 400 мл об мегирем. Так, обам чен кадан мегирем. 200 примерно ҳам қамеша. Бо як бор дига. Агар обша бисёр дохтем, бринҷтон мулоимак мешанги шила мешад. Чтобы ам хеле нашавад, ки бринҷ соз биёяд, бояд чотко обша дуруст бигирем. Боз яка ҷӯшидан шаждат мекунем, ки рис меҷӯша. Ана баъди ҷӯшидан ҳамон маскае ки да тухм истифода бурда будем, ай ҳавай примерно 30 грамм меандозем. 30 грамм. Примерно чанд грамм? 30 грамм все бадам. Ну-ка, альбес. $19 грамм. 21 грамм. Ну, почти яхебда. Қайти килом каш ба фикрам 20 грамм. Короче, ням қадар примерно ям маскае ки тухм тайёр карда будем, ай ҳавай мегирем. Имена ҳамин чистичкаш 20 грамм бромадестай. Анам 20 грамм ара баъд вақти биринҷ ҷӯшид меандозем.
برنج جوشیدن برای Чтобы برنج تیز بجوشه крышкаша محکم میکنیم این شکل так то برنج جوشیدن فیله را мариновать میکنیم یک قسم دو قسم سه چهار فیله را میشویم آبی خنک قطعی آبی گرم قطعی احمد شوید که ویران میکنیم بیشتر به شکر کنیم کدام برای فیله را мариновать کردن ما در обычные ингредиенты در کار میشه так приправа приправа در کاری را بهتر میکنه черный перец کم ترکی میگیریم примерно мука 2 грамм яйчи так розмарин черный перец паприка камтарак паприка копченая и камтарак приправа برای окорочка. این مقداری که موزی گرفته استیم این کمی بده آدم ها وقتی یکان چی تیار میکنن слишком بسیار приправа میدازن برای انا با مزه شده این خیلی مارسکای سول یوزی آب میشه مارسکای سول نکلیکش کندگی کم ترک مارسکای سول میگیریم Так, все. برای ایراجیجا کردن оливковое масло خوش میکنه оливковое масло بوغانی زیتون میشه با توجیکی примерно قدر بگیریم ایره کفتن در کوره بعد امی وای تورشیدگی قطعی فیله را мариновать میکنیم примерно 5-10 минут میسته بسته باید اقلی جیجا شود Так, берисимо почти жушиде стоит, то есть и момент да намак хуш мекунем камтарак намак хуш мекунем камтарак примерно ямка такая идеальная готовка бринч со временем мешал 100 вақти дисе бор мепазем баъд уже примерно яд мегирем хитана барои ки пилтай ҳама ҳар хелай ҳама ҷуда ҳар хел тайёр меша баъди намака дохтан маскара меандозем мубайнишда и камтарак ждат мекунем ки маска ову шавад баъди ову шидан камтарак зира мепартем зира барои ош сверху приятный запах мекунем так и разъемикобем чтоб намак да ҳама ҷош вай шавад и чтоб маска об шавад маска биринҷам
простые углеводы дохил мешава, медленный не стай. Ну, чтобы сложный углевод шава гуфти гапо, бисёр качокон хели маска медазану. Баъд вақти готов када, биринҷи хеле необычный мебия, ба маза мебия. Ё да полезный жири дохил мешаванд. Зарар намекунад, барои ки шумо худтона айравғанӣ хеле маҳрум мекунем. Бояд короче ҳами бошад. Ина маскаи мо ушид, дига намекавонша. Баъди маска ушидан сверху фақат чӣ мемонем? Зира. Миксер. Шаме пушем мон ҷӯшидан мегирем. Примерно 5 минут меҷӯша, верхни слои обш гум мешавад. Ира шумо хуб бояд нигоҳ кунед. 5 минут. Боз ма алова гармиша айни то 7 мекунам, то 6 то есть. Чтоб баланди бад наҷӯша, баъди кришкара пушидан баланди бад меҷӯша. Ами верхни слои обш ки гум шид, биринҷа уже диден, метавонед пони паст кунед, ма дидам мемонам. Бо примерно 5 минути дига, чтобы оби мондагиш бухор шава не шава. Баъди вай 10 минути дига мекушем, хомӯш мекунем, 10 минути дига просто биринҷ худаш места да мо вай худаш тайёр мешавад. Да гармии худаш. Мекай пилта ус мекунем. Так, рафт. То биринҷ тайёр шудана оливе. Чтоб филе сахт наёяд, тез тайёр шава. Ана кусочек резаш мекунем. Ман нимша мегирам ози. Остатка этой филе. Филера барои мариновка кардам. Мо ҳамаи филера нагирифтем, дитша гирифтем, барои ки сковородкаи мада примерно қабиё медурояд, дубор мепазем. Бози ман шумода примерно нишон метиҳам чӣ тайёр кардан дар кора, а дига приём пешара худтон тақсим мекунед. Баъд масъалаи чӣ қадар чанқа хӯрдан каси дар кор боша, да ссылка инстаграма да таги видео мемонем, метавонем бидурем да инстаграм, да лични сообщения, директ да ма да нависен, ма да саволои шумо ҷавоб метиҳам, ҳар кудам да отдельно индивидуально подбор мекунем, чанқа бояд бихӯрад, чӣ хел бояд кунад. Мариновка мекунем. Нимша мегирем, тамом, ними дигаш барои вай писмуш мемонад. И кофтан дар кора. Барои чи именно филе бисёри истифода мебарам вақти диетада. Барои ки единственный гӯште ки составш животный жирӣ кам дорад, по массе объем арзоне нисбат ба дигар гӯшто и холестеринаш каме. Допустим, барои чи гӯшти гов, гӯшти сирх нест, барои ки гӯшти сирха холестеринаш бисёре ки вай оқибат бо жир мешавад, мода ғам метиҳад барои пахудени. Агар шумо дар фарбе бошед, бояд бас кунед гӯшти сирх хӯрдана барои як форма дуромадан, баъди форма дуромадан баъд метавонед истифода баред. Яке барои пахудени желательно фақат гӯшти сафед хӯрдан дар кора, допустим гӯшти мор, гӯшти моҳӣ. Так, вақт. Короче, 5 минут таймер монда будем. Таймери мо мурд. Биринҷи мо баланҷ ҷӯшидестай. Ина, арафчалтим.
баланд шуда. Ине ки верхний слой обуш оли нарафта. Возьму Эмира як дига пас мекунам, чтобы нормально плавно душо. И верхний слой обуш вақти рафт, мо пони паст мекунем, қариб 2 да мемонем. Да алови паст бо 1-5 минути дига места. Зиёд набарем ина бо филерам тайёр кардан мегирем. Баланди гармиша 9 да мемонем максимум, чтобы тестар гарм шава. Филера тест тайёр мекунем. Тайёркини филе примерно 5-7 минут вақт мегирад. Бисёриё филе ранги гӯшти гов жарид мекунанд, хеле мумкин нест. Филе бояд сочни мулоим биёяд. Главне ки дарунаш паза. Роз ман нишон метим чӣ қадar тайёр кардан дар Корея, сонака ягон ҷои қинӣ надорад и при этом ба маза бошад. Филера жарид мекунем. Худаш и так диетический продукт, жири кам дора, шарт нест вая уҷушо мекунем, чизи бемаза бихӯрем. Баре ки нисбат ба ҳамаи продуктое ки шумо пеш мехӯрдем, ин чиз хеле хушкай, тозай, барои ҳамин камтарак рӯғанда жарид кунем, ҳичи намешавад. И уже да правилни питания медрояд, ана хеле мумкин хароб мешем барои аввалаш. Бо ин чизе ки ҳоз мо кардастем, ин барои вообще хушк кардани баданай, барои мусобиқа тайёр диданай, ана просто тарзи тайёркуниша нигоҳ кунед, бинед. Биринҷ верхний слой обуш рафт, ана кришкаша мепӯшем, ака алова паста мемонем 2 да то ами обуш гум шидана. Баъди обуш гум шидан поли мекушемша, дур мекунемша, 1-10 минути дига места, баъд биринҷи мо тайёр мешад. Так, барои филера тайёр кардан масла истифода мебарем, подсолнечный. Метавонем рӯғани оленя истифода барем. Чӣ кор мекунам? Камтарак на глаз, ну примерно инам қапаса. Барои ними филе инам қадар паса. Камтар зиёд гирифтем даже, чтобы гӯшт начаспа мешава. Барои фаҳмидан ки чанд қадar гарм шудага, просто як кусочкша мегирем, мепартем и уже маълум мешад. Уже мешад доктор. Ҳамаша як тип мекунем. Рост мекунем ҳамаша. Ҳеҷ дад кардан дар Корея. Баъди филера андохтем, просто 2-3 минути дад мекунем. Уже дар чашмтон мебинем ки як хел гӯшто сафед шидисе. Ҳамин гӯшто нимашки сафед шид, значит ними филе уже пухтагие. Тез кофтан дар кор нестем. Примерно 2-3 бор мековем. Бози 1-2 минут нестем, ин тараф полный тайёр шавад. Слои дигариш да. Уже процесси мефаҳмем ки филе тайёр шуда ё не. Примерно 2 минут гузашт, нигоҳ кунед, як филош уже сафед шуда. Значит уже як слои тагиш тайёр шудагие. Ина просто як бор дига мековем, и тарафи дигаша тайёр мекунем, филе мо тайёр мешавад. Окей, ҳама филеша меяд ки як бор кардан дар Корея, ҳамаша рӯ гардондан дар Корея. Бисёриё дар YouTube як коктейл карда будем. Номи видео коктейл ба ҷои хӯрокай. Тагишда навишта буданд ки бисёртар ҳамхели видео барои готовка. Бисёртар видео готовка када пак кунем, мақсад чӣ хел пухтан дар Корея, чӣ хел кардан дар Корея. Мо барои шумо видео кардем. Вале дар видеои оянда бо насчет спортивни питания ва вақти похудени насчет дигар чизон видео мешавад, машқ, кардио. Чӣ саволе дорем дар таи видео нависед. Чизое ки мо ҳозир ҷавоб надодем, дар видеои оянда насиб ҷавоб мекунем. Старатся кунем, ҳамаша рӯ гардонем. Сковородкатон чанд та калон бошад.
Birinci morangi ki tayyorshidagi یک بار میکوبیم اگر تکش در آب نمونده باشه جاش عوض میکنیم. این برنج که تیار شده. زنگی که آبش پانی بخور شده آب نداره. یک بار میکوبیم شد. примерно 1-2 минут дами гарми خودش بستش تا با کمتر حال بخجم شود. پیتا گیرونه؟ پیتا گیرونه نپشتگی. بعد در اوجا میمونیم 1-10 minut میسته. Так, نشد فیله اوجا یک بار دیگه هم که میکنیم. примерно 1-2 minut پس یگان تاشا خوردن رد کنه. اگر خطا باشه اوجا میتونیم بگیرینشه. بعد شما نگاه کنید که یگان تاش اگر یگان تاش در مسل روان نرسیده باشه خیلی خام باشه هوای پاچنت رو مونش تا پستات میشن. примерно 5 minut وقت گیرید فیله یک تاشا میخیره معلوم میشه. اگر این موبایلش خام باشه خیلی گوشت خام هم میفهمین خوب. موبایلش پختگی باشه اوجا تیار شده. اگه استاد شدیم مو رویمت میبینیم سراز میکشیم بیتره. Так, риса мекшим. Рис 10 минут места. Ради 10 минут. Рис тайёр боша. Кози филеро тақсим мекунем. Бе ягон чи. Лаганда. دوصد گرم گرفتن نکنه. 198 200 گرم 200 گرمی دیگه. این برای 2 پریوم پیشه؟ این برای 2 پریوم پیشه میشه. 3 پریوم پیشه ما یخیلای 3 پریوم پیشه یخیل میشه و آخرانگیش فرق میکنه. باز من نشان میتونم در همین 2 پریوم چه فرقیت دارن. امروزش در ما خونه داریم برای همین چی نمیکنم. از کم تجزیه که دیگه ابوچینا یه را تقسیم میکنیم وقتی ویس فیله را تیار میکنیم. نه که این روز که خونه داریم یا میره در 2 پریوم پیشه کم میپرتم. خیلی گفتم 1 کیلو فیله 1 کیلو فیله примерно 800 گرم میشود. وقتی بعدی تیار کردم برای که آبش میبروید масаш сабук мешава. Боз мо 2 кусок филе ра тайёр кардем. 2 кусок 200 граммиши. Значит, иҷа ҳар як кусокаш примерно 250 грамм ай. 250 грамм баъд тайёр кардам 200 грамми мешава. Агар бисёр надушонед, агар ира 10-15 минут 20 минут тайёр кунед, ҳамаи обуш мебурояд, бо вообще сабук мешава и сахт мебиёяд, бемаза мешавад. Ҳамин варианте ки мо нишон додем, агар истифода баред, филе хеле вай меояд, ба маза мебиёяд. Сабук мебиёяд. Ози дар бари филемон чӣ мегирем? Рис мегирем, биринҷ. Биринҷам примерно 200 грамм мегирем. Барое ки ҳамин 3 приём пишаи мо 200 грамми мешавад. 200 граммаш 60 грамм углевод дорад. 3 приёмда где-то 150-180 грамм углевод мешавад. Тарозура мемонем. Биринҷа мемонем 140 170 200. ана чӣ хеле гуфтам биринҷ 2 баробар оби ки дохтем 400 мл дар худаш мекаша мегира. за шо чи массаш 2 баробар зиёд меша. То есть 200 грамм биринҷи мо плюс 400 мл об меша ҳамагӣ 600 грамм. 600 грамм ма 3 бор 200 грамми тақсим мекунам. примерно 150-180 грамм углевод дорад. инаи ям хеле приём дар як рӯз сета мешавад. соатҳои 11-12 соатҳои 3-4 и соатҳои 5-6.
بعد مشق میشود بعد مشق آخرین پریام پیش ما وجود فیله خالی قطعی آوشی شما میتونید استفاده برین پامیدور بودرینگ سالاتنی لیست ما پامیدور خوردن نمیتونم راستی چند سال شد خوردن نمیتونم فقط огурцы میخورم بودرینگ иногда кабачок tamam برای آدمایی که وزن گرفتنن این پریوم میشه؟ برای آدمایی که وزن گرفتنن هر یک پریوم توندا برنج گوش کنین کرامی گوشت برنج گوش کنین یا که گریچکا گوش کنین یا که ماکارون گوش کنین и сверху ягон чи монеда допустим мағз донагӣ камтарак барои калорийността зиёд кардан писта бодом чормағз як рамуд мева мисол ягон рамуд сев банан сверху чтобы калорийностон зиёд шавад и основа мешавад организм и мушак месоза барои қувва барои мушака а барои сер кардан барои профицит калория шидан шумо метавонед дополнительно ай болош ягон чи дигар истифода баред яки асос ҳамин так рӯза видеои мо ба анҷом мерасад ҳаматон фаҳмидем якам приём пеш аз завтрак буд тухм сафеди тухм қатия зарди дигар приём пешаи ман сеташ рис филе мешавад в течение як моҳ и охирон приём пешаи ман филеи холӣ мешавад баъди як моҳ бо мо видеои нав мекунем нишон метаҳем чи результат чи насчет изменения тана бо питанияро камтари вазн мекунем пинтар мекунем барое ки пеши мусобиқа бо бояд хушктар шава бадан ай бо мо бошед видеоро тамошо кунем лайк кунем подписатсия кунем поделитсия кунем чи саволе дорем нависем да ҳамаи саволотон ҷавоб метиҳем дар видеои дигари то дидор